Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama ash-shifaa. Sallallahu wa sallam ala habibina wa nuri absarina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassik bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ajma'in. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba wa ijti'adah. Faya Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'ah yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis aw kama qala amma ba'du. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para tokoh agama, nahussu bidzikri wat ta'zim, ajunan semuljah Kyai Haji Ahmad Dhafir MPD Kamudiril Ma'had Babul Jadid Panakuan Larangan, ajunan semuljah Kyai Haji Saiful Islam Kamudiril Ma'had Al-Ihsan Rompasan Sumeneb, ajunan semuljah Kyai Haji Fariduddin Tamim, ajunan semuljah Kyai Ahmad Subandrio Sedari Ponteh, sekestajana abdina juga sangat amul jaki seteja para masyayikh selain si abdina tak kobasah anyebut aki asma agung ajunan secara berurutan, namun insyaallah abdina tak ngorangi rasa hormat sareng takdim abdina dek perajunan sekestajana alladzina sami'na wa ata'na. Aparatur pemerintah utamanya Bapak Kepala Desa Larangan Dalem beserta setejah perangkat epon se abdina juga sangat amul jaki serang nakdimaki. Petugas kantor urusan agama Kecamatan Larangan atau yang mewakili sejuganan abdina sangat amul jaki serang nakdimaki. Rombongan mempelai pria sedari dusun Sumur Kandang Desa Larangan Dalem sejuganan abdina sangat amul jaki sareng nakdimaki seteja para rabu undangan bela ahli bela tetangkah kenalan baik sesemak atau sedir jauh sesempat radik tor sempat hadir esat makan kak dintoh sekastajana abdina sangat amul jaki. Sahibul hajah, sahibul surur, sahibul walimah, teretan kak halilis keluarga se abdina juga sangat amul jaki sareng nakdimaki. Seluas-luas bumi menghantar, setinggi-tinggi gunung menjulang, tiada kata yang pantas untuk kita haturkan di pagi yang penuh barokah ini, yakni angin talafut alhamdulillahi rabbil alamin
ma sya'allahu kana wa ma lam yasa' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, sekadima batan kaula sareng prajunan sedaya ampun sami-sami kaparengan nikmatus siha wal farau, nikmat sehat tora nikmat sempat kaangkuy bisa ngarabuin undangan sahibil walimah ka halilis keluarga dalam rangka tasyakuran atas terlaksananya akdul kiram, akdul mubarakah sekadimah akad nikahipun antara Nanda Novania Ramadhani, putri dari Kak Halili sarang Ibu Mariati, sarang rakaipun Andrian Eko Ervani, putra dari Bapak Haji Ervan dan Ibu Suharwati, dusun Sumur Kandang. Sekadimah akad nikahipun ampun terlaksana tadi pagi jam 6.00 WIB di rumah Bapak Kepala Desa Larangan Dalem. Semalor muka akad nikahipun, akad nikah seampun terlaksana jam 6 kelak kak dintoh etetiakina akdan mubarakan maksuma se malar muka Nanda Andrian Eko Irfani malar muka bisa atatia pemimpin dek ke rumah tanggana cukanan Danda Novania Ramadhani malar muka cukanan tetia rajih sesolihah sebisa mengarungi bahtera rumah tangga sesakinah mawaddah warahmah tantana malar muka tuli abak tali oleh dzurriatan thayyibah katoronan sesolihin wassolihat seaku nada agama bangsa sarang negara. Amin amin ya rabbal alamin. Allah salamuhu ngaturaki dak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku sang reformasi Islam yang membawa kita minadz dzulumati ila nuril ilmi, minasyirki ila tauhid. Seampun kita rasakan badana kegiatan pagi makin kak dintau besar harapan malar muka betan kaula serang perajunan setajah kong langkong kegiatan walimatul nikah kak dintau selalu keingat tambahan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu hadirin sebetan kaula awal jaaki abtina kapapuan sebagai penata acara yang akan menyusun acara seperti berlangsung pagi makin kak dintoh. Acara sepertama iftitahul barawij, pembukaan sedalam kak dintoh abtina nyoena barokaipon de Selsemolja Kiai Haji Ahmad Dafir MPD. Acara sekaping 2 Syaraful Anam bil Qiyam, abtina memasrahkan sepenuhnya kepada Jamiyatul Hadrah Al-Banjari Nurul Hikmah, pimpinan Ustadz Haji Farhan Hamid Larangan Dalem. Acara sekaping 3 sambutan sebagai sahibul hajah atau sahibul walimah Sayyidina Kak Dintoh Badi Esampayaki sarang Sarsemulja Kiai Ahmad Subandrio sedari Tisa Ponteh. Acara sekaping 4 sambutan tunggal mewakili kedua mempelai Sayyidina Kak Dintoh Badi Esampayaki sarang Salsemulja Bapak Kepala Desa Larangan Dalem. Matun nikah atau ceramah agama merupakan acara kita yang kelima yang dalam hal ini
akan disampaikan oleh Yang Mulia Ki Haji Saiful Islam LC, Kamudiril Ma'had Pondok Pesantren Al-Ihsan Rompesan Sumeneb. Acara kadintoh peti esampurnaki kalaban pamausan doa sedenol kadintoh abtina nyona barokaipon kaangkui nyopoen de senesemulja Ki Haji Fariduddin Tamim. Sekadinto rentetan acara yang akan berlangsung pagi mangken de kesetajana al-mukarramun ala hadat tartib tak mabi pandu ulang dari abtina dari abtina pribadi atas sateja kecangkaulangan pamator kahilafan pamator abtina nyoon pangaporase sobung batas epon wa akhiran hadanallahu yakum ila siratikal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.